start by talking about these two books that I wrote. This is the first one, about the Maltese, for those who want to learn Maltese. And this is the second one. You can find them on Amazon. I will leave a link in the description if you want to buy them from Amazon. But I also have them as an ebook. I will leave a link from where you can buy it as an ebook, and I will send it when I received the notification from PayPal. I will send them to you via email. This one, it's with audio. This one, only if you buy it. If you buy it from as an ebook. If you buy it from an ebook, you will receive it with audio. This doesn't have the audio. This is my first one. As I told you, these are both about the Maltese language. For those who wish to learn Maltese, you will find a description from where you can get them. Marju bin Bronka tifel żaqqieq, kull ma kien jara f'żaqqu jixtieq. Dejjem jittallab, dejjem bil-ġuħ, kull ma jtuħ jiekol, donnu mibluħ. Fejn kont issibu lil dan Marju? Dejjem ixammem madwar l-armadju. Ommu tinkorla u tajjat miegħu, u Marju jagħmel l-affari tiegħu. Trid toqgħod fuqu b'xi 7 għajnejn, ma tistax tħalli l-ikel fl-idejn. Is-sena l-oħra qrib il-miliet, din Bronka għamlet xerba kakiet. Ta' 2 lil Marju biex ma tċaħdux, l-oħrajn refathom fejn ma jidhrux. U kien hemm xkaffa qedithom fuqha fejn qatt ma setgħu jiġu milħuqa. Billi xħin dalam, Marju kwit, mar ġab minn ġewwa 2 siġġijiet. Wieħed fuq l-ieħor qiegħed 2 u tala fuqhom bla baża xejn. Sab biċċa qasba u bit-tarf tagħha rabat bi spaga grampun kbir magħha. Dan beda jiġbed u l-kak neżlin, x'ma jiekolx Marju sabhom tajbin. Meta kien taħan 10 jew 11, niżel għax derlu li ma baqax. Qiegħed għall-loku kollox kif kien u mar fis-sodda bla telf ta' żmien. Issa intkom tafu illi l-kakiet Bronka għamlithom għall-Arċipriet. Kif sebaħ Bronka marret iġġib, il-kak li refet iżda x'issib. 3 biss l-aħwa kienu 15, mela jiġifieri Marju kiel 12. Miskina Bronka ikkonfondiet. Issa x'nibatlu lill-Arċipriet? Ara x'għamilli kemmu żaqqieq, din biċċa tiegħu ma tgħidx mixtieq. Ilha li xtajtu u 2 sħaħ kiel, imma ra x'tifel kemmu ħalliel.